di rumah. Untuk kamu tanyango di baga sarwamuna perlu mobi di nangopung putri buru tawarat ali di bata manami na di banwa gijang para sirwa jala perdengga sadoho asim marham dia wale di bata ai galido filala alami parsaitono namasa dia badua jala urubi maau marhite dengan di basam asamana hanau manau na berditong saya sisa masa luhut dosaku dohok nasa pangalasok kuliata unak tulak kau sejulung ai hodo haporusakku dohok tertana batuakku liom matot di media asali perguguya manaos saluhu sita onono namasa dia manak seliling nari au pasobbumu mangul di tanoon ale di batakku saya patugu mahaporsiapku di Tuhan Yesus Kristus napatupau kasani dosa dosa muluan na saliling dilingna tangi mali di bata tangi akon alami Yesus Kristus Tuhan nami amin atau pabua berjuni rohamuna dia mau sudah pinopar ni opung putri tarlumubi di hoinan opung putri baru tawarat alusi mahata na sukutono na berjulu na posia doamu Tuhan Yesus Kristus do nama kokopamu dan apa tu pau salu nasani dosa muna na padua on tutudo disusolihamu salu dosa do nasa apa ngalo sumura di hatan di bata dan dipanggil hamu nuai nasani dosa muna Tuhan Yesus Kristus molo somoni rohamuna dok kamu nama olo dok kamu malus muna sudah nama do tilon nabadia tarloho yang pinoparna halusna olo mangasahon hatani Tuhan Yesus dodok katau Tuhamu salhuk nasa na pinanggido muna tu di bata di tangyang muna jalo om muna dui asal maporsiahamu na posoni di bata doa na wabuan hatana Tuhamu marhite-hite guar ni di bata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni to di perbadia dodok katau Tuhamu las marohamuna nunga sesa salhut dosamuna martangiang mahamu dalam podu kamu marohamuna hut tangyo kamu matolani Tuhan Yesus dinalaho padirio perpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus maroti bormeni uju tardei ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai didok matuak kasianna hut didok jalo hamuma jala pangama dagi kuruina didok Tuhan matian mokopamu ula mai bain parningotamuna dia dok sunna sida mangan tidak mapanginuman hidup mamauliate jalai dok matuna sida jalo hamu maon sudah hamu mangidup siani iya panginumanon pada nebaru maon marhite-hite mudarhu nadurus sumokopamu bain naisani dosa ulah hamu mai bain parningotan diau marite mahita laos tonggok mamu sudah pinoparna polan na tutuang manahudul da jala akasi solvot nama dohot ilon nabadia jong mah maret de mahita sa nomor 155 las disoma makpad di data pasahaton pulau nabadia jong mah musudi di depan mah
siapan wagijang marhite-hite Yesus Kristus Tuhanku. Dipuji tertiku dohwari Tuhan Yesus Kristus ala na pinadumiaw tu di bata ama dan behua biari hamatian ay nung nga diterokoy marhite-hite hamonangami na manguludo wali Yesus Kristus Tuhanku almiha porsyok ku diho au pe manguludo jala tugumudo au tu inganan hasunangani na dilabung ni di bata ama asi maroha mali di bata leom matu autor dim na badiai asalam tubuh hapor siapku jadi tubuh pak kirim na mangulu diau manatap tuang uluan na saleling-leling na nak pe hutau persaitonon dalam ardala nau diruran linggopan hamatian dakku habiari permaraan ai horo di batakku haporusakku nama dongan yau nak pe buruk dala tanggal dagingon paheyom mudai muse somot Yesus Kristus Tuhanku na pinahehemi jala dumulak mangulu au masuk hakku mahutan di batakku saliling lelingna
alani Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Hudul mahamuna. Situ hata maridesian buku ede nomor 435 laos tapasahat mahamulia tiota tu di mata marhiti-hiti pediata marhiti mahita. Odo pada ni Jehovah, tubang sona ni Asianna, akan hopas ya kurtian dobe, akan huadik yang pertubuna sa roli hadwong, saya totong dua, jala rolina ubanon, saya udo mangusuk kamu, audo mabesa na saya lau, au mangupa, audo mangabing jala peluang nuai. Matua dihalak na tua-tua nian luluan habis suhot. Jala halak si gudang umur panukunan ni puda. Sai parohat songon halinu na manihir dua karyariku. Jala lamalos dua usongon duhut-duhut. Tarlohan abisuk kami. Odo pandok ni hata ni di batang. Saya berjumah ho. Perasi rasa mate dumi di honon nama di ho. Tupal hanguluani. Martani yang mahida pasahat do peliat datu di batang. Ale Tuhan di batang manami na di Banua Gijang. Odo haroroan di pasu-pasu. Doho silolehon. Prodiaka dengan bahasa nama diutus. Mau liatin mau supau kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulunami. Pupasatai matuho diri nami. Naksian nani lehomni Tuhan. Saya jalo mai gabe pilihan na khusus jado pammu. Asi marohang. Saya pasu-pasu ma pilihan na upasatami tuho. Asau parasya kami lau patipulong na rajammu. Di tonga-tonga ni huria. Dohot di portilion. Buhay marohan nami marhite-hite todim na badiay. Asalam patar hida jala botohami. Gudang ni silo lehommu ihami. Saya jari mahami. Asalam girgir hai madok mau lihat itu ho. Hut pasahat pilihan nami dadal lau pasang apoko. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita mangido di tangi yang atau patai alia manami.
Ali amanami dari Banu Agijang, sai pintar badia maguarmu, sai Roma harajommu, sai sau malomo ni roham di bono tongos songo dari Banu Agijang. Leo matuhami sedario namudua siapa ini, sisa madosanami songo panesanami, idul sanidongan nomor dosa Tuhan, gunang kami teguh tu pangujunan, kedua mahami sian pangagu. Ay orang apuna harajau, do tagugur, rode sana usai. Amin. Jalo kamu mah pasu-pasu siat Tuhan tadi batang. Di pasu-pasu jara diramoti Tuhan di batama kamu. Disudakot Tuhan di batama buhina Tuhanmu. Jala saya si marohana mida kamu. Di dopakot Tuhan di batama buhina Tuhanmu. Jala di pasaur madamena tutod di munabi. Amin. 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 Salung marita salukna. Oke, udah. Sara dua tolu tahan tu sabar. Salinai. Sekali lagi dua tiga. 2 1 1 2 1 2. Tak ada video. Tak video. Senyum. Oke, langsung gayanya. Iya. Oke, Bung. Oke, sip. Iya, lari terus. Hitungan 3 1 2 1 2 3. Tang sekali lagi 2 2. Jadi besok masa bilang. Video. Langsung gayanya. 3 2 bet netwa. Oke. Tapasonang rata markanya kita marulak-ulak dope hamle Tuhan pasahaton mulyati rohana di barupamu tinangan rakasay makilala di pangaramotiommu di Bandungan Pagbuan ng mabdala sa bagian ulo namin tangang bubima di pamujion namin di parsobaw namin maritig ilong kebaktian na kinang magpoho mali Tuhan ima dinala marulang tahun ima inanami o putri buru tabarat na pabito oplak opak kauton jalalas diobaso na di Tuhan dia kaya nakon ninanamyon kinados rohani na sida las dia risadarion mali Tuhan dan yang si pasato na sida si panganon na trago dala doa li Tuhanon dihani saluna tarlumogi madia nakon nina dua-dua namyon dinamangido dua rupamu na bagi asalam di pasu-pasu Roma inanamyon di keluarga asa manang nasong dia pe si pasahaton yaka yan ako ninanamyon totong mama korfolas di roha mamaso-maso mahwali Tuhan bisa dipiakkan nanay si pasahaton yaka yan ako na asa na kay magkorfon bugunay baru magkorfolas di roha magkorfon tau sanap dua rupamu na badi matong ali Tuhan bisa rupiakkan nanay si pasahaton na sida yang nakon nina dua-dua namyon ima tu na dua-dua namyon opung putri boru huta barat marsangak mawani Tuhan upasat hamimah di pardalanan di ulaun nabi di sadaryon tarlumuri mah di ulaun ni akaya nakon nina dua-dua namyon pasahatot tanyangna dua rupamu na badi tu narikot di panguluan ni na dua-dua di nasida opung putri boru huta barat mau liate madiwali Tuhan di bagasan guarnya anakmu Kristus Yesus upasat kami pangiluan tangyang namyon jala hubuka kami mausay ulon namyon koma ali Tuhan todimima namian jala namar uraja di bagasan rohana pikiran kami amin. Jadi isok mah anak siakangan doh parumai isok kamu. Jadi bodoh tersebut dia lagi.
Sulangi mak. Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema di hita salut na undangan kami peserta kami itu amanginang asa mangales pangano majo kami sian yanakon ni inong nami anate oleh te diho inok kuna berjuk dison rodo kami yanakomu marlas niroha terlebih di ulang tahunmu panjang umur maho ino asabui kami bereng-bereng omu ade mamoda-moda kami yanakomu pahopu saluhutna say mago masahikmu tanggal nasobino mati yang ada. Jadi dison upasaha matuho usulan maho Selamat ulang tahun Lena. Gajah umurmu. Asa boy malian angkapo dari Tuhan galengmu. Manangnya ako kami. Manangnya ako sude pinopalmon. Tabumo bima akapo pumon. Na sedang berjuang bersekolah. Sah, kata aku dana. Jangan mohon. Jangan masih panganon data aku sih yang kami anak dana. Sama sudah tanya untuk ini. Masih mundur lagi, Bung. Seterida, itu pudi.
Kasih minumnya. Kasih minumnya, minum. Jadi dihamung buru nami do hela nami ada siap kau. Buru siap kangan. Yang siap udah, langsung ke belakang. Langsung mundur. Ini mama TikTok tuh. Ini mama TikTok. Beliau harus kita rayakan. Oke, langsung mundur tuh. Berbaris itu seru. Bisa siap. Suruh geser sisi lagi. Pakai sabun. Bisa siap. Masuk dah bang. Mundur. Langsung mundur ke belakang. Jadi cucu siap-siap Wira
naik kau ke atas. Dengan gue turun tanuk saya. Wira, masuk naik ke atas. Mundur di bang, setari dah bang, terang kata. Si Kesia. Kesia, mana si Kesia? Kesia. Mana si Kesia? Para Pak Jo, bos pagan, sasiat. Mana si Kesia? Sini. Mundur tuburi. Indah, mana si Indah? Sini. Kayak itu sama. Si Daud, mana si Daud? Sabana mundur, turun aja. Daud. Langsung turun. Daud. Sini kau Daud. Daud. Hei, mari. Turun. Mari. Pahok siap boru. Pahok siap boru. Boru siap kangen. Isi dong. Pahok siap boru. Isi bara. Sahata, mana Sahata? Sahata. Panggil dulu, panggil. Besok minum susu kasih opungnya. Sahata, cepat. Ini. Geser dia. Baru kau udah diet. Habis ini siapa ini? Turun. Udah, cium aja lah opung. Cium aja. Isi dompet pau siap. Buru, ma. Pau siap buru ma habis sudah, ma. Jadi dihangus aduh na pinapari opung putri. Turun. Ala gor doga sagori de nangodo si putri. Nah kamu si putri sama mana pahuk laki-laki. Ucapin dulu sesuatu. Jadi oma panutup ala gor doga sagori de nangodo opung putri oma panutup.
Aha. Termin itu tak? Stop. Cek. Kalau jauh hilang dari lagu, kalau jauh ku mau kau pahami gelengmu,
bersolawat di rohani berlahani di kami asa berdapo Potong kue, no?